अहानबदा मरोइबा पाउ मणिपुर की अनौब लेंगाक असिगे नुमित चामनी की मनुंगदा तौगदबा एक्शन प्लान अमा ngasi चीफ मिनिस्टर की बंगलोदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना लॉन्च तौख्रे इम्फाल वेस्ट की मनुंग चेन्ना लेबा चंगांगै मनिंग लेकाइदा नुपा अमना मागी नुपी अमसुंग मचा अनि थांगना थिनबदा मचा अनिमक लेखिद्रे मसा थांगना लेंदुना सिजख्रे अमदी लाकलिबा मार्च की तांग कुन्निपान अमदी कुन्मापंदा भारत पुंबदा कौरिबा बैंक जनरल स्ट्राइक मणिपुर दसु चथनबा सेम साबा लोइरे इम्फाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड धरना अमदी मीटिंग न सिंगबसु पांगथोकनी हाइदे खुरुमजरी पोनी टीवी न संदोक सभा मणिपुरी पाउ मिंग ताबिरिबा सिंगबु जयश्री नतराम नौसरी पाउ संदोक न पिजरी मणिपुर की अनौब लेंगाक असिगे नुमित चामनी की मनुंगदा तौगदबा एक्शन प्लान अमा ngasi चीफ मिनिस्टर की बंगलोदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना लॉन्च तौख्रे ngasi चीफ मिनिस्टर की बंगलोदा एमएलए थोंगाम बिश्वरजीत गोविंदास कोथौजम यमनाम खेमसान अमदी सरकार की मरु ओइबा लुचिंगबस कयाना सरुक यादुना एक्शन प्लान अदु लॉन्च तौखे थौरम अदुगा मरी लेनना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना अनौब लेंगाक हेक लापगा नुमित चामनीदा लेंगाक असिना इहान हाना तौगदबा थबक असी ई ऑफिस ओइहनबा कैपिटल सिटी दा लेरगा थबक तौरंबा ऑफिसर सिंह सब डिवीजन ऑफिस खुदिंगमक्ता थबक तौहनबा चांदेल तामेलोंग चुरांचारपुर की हेल्थ सेक्टर दा सोलर लाइट फंगनबा जेनेम्स हॉस्पिटल दा रूम 19 संगाबा अंगनवाड़ी 10 मॉडल ओंथोकपा मियोय लिसिंग 13 ऑल एज पेंशन यंथोकपा अमदी सिविल सेक्रेटरीट संगाबा यावना खोंथांग कया पाइखटलगनी हाइना फोंदोखे सब डिविजनल ऑफिस फंक्शन तोहनबा अखोगी ऑफिसर सिंह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा नत्रगना कैपिटल सिटी दा लेरगा फंक्शन तोरमबा सिंदु सब डिविजनल हेडक्वार्टर सिंदा मोय मोयगी ऑफिस अरेबा इंफ्रास्ट्रक्चर संगतपा और लेटर ना सागतपा तौरकान मोय आदा फंक्शन तोहनबा हाइबा याम तंगाई फदबा पोखरा यावरी अदगी हेल्थ camps block खुदिंगदा 100 days की मनुष्य तपनेगी मरो the health is very important health is everything health is wealth अन मधु की कोचिंग में कोई ताऊबनी हाइपर की कोचिंग में ले रहे अदगी कोई CM डैशबोर्ड ऑफिस की मणिपुर की ले रहे एनी सिंगा मधी तंदर ले रहे इंक्लूडिंग DC ऑफिस अदुगा ऑफिसर में आपको मक्की की सर्विलेंस तोननबा मॉनिटर तोननबा सीएम डैशबोर्ड से इम्फाल वेस्ट की मनुंग चन्ना लेबा चंगांगै मनिंग लेकाइदा ngasi लाइबक थिबा थौदोक अमदा नुपा अमना महाकी नुपी अमसुंग मचा अनि थांगना थिनबदा मचा अनिमक लेखिद्रे मसा थांगना लेंदुना सिजख्रे नुपी राज मेडिसिटी दा अरुबा फिबमदा लाइकनख्रे थौदोक असे ngasi अयुक पुंग 8 ताबा अदुवाइदा चंगांगै मनिंग लेकाइदगे चिंगथाम सुरजित कुमार सिंह एलाइस मुर्फी चही निफु कौबा मियोय असिना महांगना हेक पोक्सबा पिकलेबा मचा अनि मचानुपी चही तरोक अमदी मचानुपा चनी अनि सही अनि मखाइबो थांगना थिंदुना हातोकलबा मतुंगदा महाकी नुपीबुसु हादननबा थांगना थिलबा मतुंग मसा मथंदा थांगना मखौरीदा लेंदुना सोसाइटी तौजखिबनी हाइरे सोगलाबा अबिशना देवी चही 19 अदु राज मेडिसिटी इम्फालदा लाइकनरी हाइरे लाकलिबा मार्च की तांग 19 अमदी 19 भारत पुंबदा कौरिबा बैंक जनरल स्ट्राइक सिंगदा मरी लेनना ngasi CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल ना पाउगी मिफम अमा इम्फाल की इराबोट भवन दा पांगथोख्रे पाउगी मिफम अदुदा CPIM की चेयरमैन एल सोटिना जनरल स्ट्राइक असी पांगथोकनबा सेम साबा लोइरे अमसोंग बैंक सिंग थबक लेपदा नतना बैंक की कर्मचारी सिंग इम्फाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड दा धरना अमदी मीटिंग न सिंगबसो पांगथोकनी हाइना फोंदोखे महांगना मखाताना हाइके मदुदे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस सिंगदसो थबक लेपगा इरोइनना तोंगान बा धरना चथगनी हाइके तोंगान बा यूनियन एसोसिएशन हुमफुद्रा मुकना कौवा जनरल स्ट्राइक असे मरु ओइना बीजेपी सरकार असिना प्राइवेटाइजेशन के थौसेल खुमांग यांगना संगसेलकलिबा असिबो यानिंगदबा फोंदोपा ओइना सिनबनी
प्राइवेट अमसुंग सरकार के कर्मचारी सिंबो चप मानबा यामद्रबदा थागी तोलब लुपा लिसिंग कुन माथोई पियो हाइबा दाबी असिसु अमनी हाइना फोंदोके CPIM के कन्वेनर खेत्रमयुम सांतना स्ट्राइक असे कौबगी मरुइबा मरमदी लेबर कोड अमदी EDSA हंदोकपगी दाबी फार्म लॉ की मतंगदा बिल हंदोक ख्रबसो ज्ञान ताना हंदोक्तबा MG नरेगा के खुशुम मनहंगतबा ऑल पेंशन स्कीम चनबा बैंक सिंह प्राइवेटाइज तवीदबा असिना चिंगबा सिंहने हाइखे मीटिंग नचिंबा तौनबा सिलांगी अदुगोलेना सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस पुनमक्तसु थबक लेपग इरोइनना तोंगान तोंगान बा कोई प्रोटेस्ट तोगनी मदि मनुदा यामना मरु ओरिबा कोई डाक सेवा कनोगी अदुगा कोई केंद्र की कर्मचारी सिंह कोई मोई धरना तोगनी ताइपुनी पांडा अदुगोलेना कोई BSNL की कर्मचारी सिंह यमनिखिना कोई स्ट्राइक से शुरू यागदो अतई कयामा ड्राइवर सिंह अदुगोलेना कोई किथेन की माइबेन सिंह सोवेन एस्टैब्लिशमेंट थबक तोरिबु कर्मचारी सिंह अदुगो बार्बर्स मुटिया वर्कर्स अदुगोलेना कोई बार्बर्स इंगिदी ताइपुन मापन से मसिदा मोई धरना तोगनी मनरेगा दोना अरबान लेबा अखोई मियामी दंता अखोई स्कीम अमा सेंबियु हाइबसिनी अदेमन अखोई लेबा अखोई हानगी न्यू पेंशन स्कीम अमा लेरमी ओल्ड पेंशन स्कीम नतबा न्यू पेंशन स्कीम से कई मतमना 2004 की जनवरी 1 मतुं चंगबा मीसिंग से अखोई पेंशन नमता फंगंदबा अदना मधु मुथलगा ओल्ड पेंशन स्कीम हाइदी पेंशन जी फंगलु हाइबगी दाबी नकोई तौजेदु भारत सरकार मसिगी अखोई मुथप याद्रगसु सुप्रीम कोर्ट ने हनकता पास तौदना ओल्ड पेंशन स्कीम दो रिवाइव तौदना अकनबा अखोई वा हाइरादना सिगुंबसिंग सिंग मतुंगदा अखोई सिदे लेबा मयाम से अखोई कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ऑफ टेक्निक्स मणिपुर की अखोई एफिलिएटेड केनो हाइबा तारे यूनियन हालता याव बीएनक्यू जोम ओवरसु अदगी बीएसएन की ओवरसु अदना अखोई कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ऑफ मणिपुर की चेयरमैन से अखोई याबा सोटिन माम चेयरमैन ओइबनी आई सामा खेतिमेम सांताइना कन्वीनर हौखिबा पुंग कुनमारी असिदा मणिपुरदा मियोय 13 नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइख्रे लाइना असिन मरम ओइदुना मी सिखिबगी पाउदी लेते सैंपल पुन्ना चानिपान मरफु तरुक टेस्ट तौबदा हाइरिबा केसिंग असे फंखिबनी हाइना कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम ना हाइरे पॉजिटिविटी रेट असी 4.2 ओइखे कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम दगी थादोरकपा चेरोल अमना हौजिक स्टेट असिगे कोविड-19 केस मसिंग असे लाख अमा लिसिंग कुंट्रा तरे शुबना मरफु माथो यौरे लोइनाना लाइखिदबा मसिंगना लिसिंग अनिगा चामगा कुन्ने हाइरे ngasi nongan ba matung ayok pung aniga minute kontra taba adwaida IT road ki paring oidiba ti Waitsing village manake lamlen konda akan ban nong tabadagi chingning khaikre thogdok asina maram oiduna lambi asida chathok sasin tawwa yadre haire Sumang Lila haibasi here at Lamlen Kon to give you the fresh visuals of what has happened this morning due to heavy rainfall last night. The mudslide has once again occurred. This is the repeated mudslide area where since last year we have been giving this in social media. And behind me you can just see a Bolero pickup, a passenger Bolero pickup has got stuck, and then there is no ways and means to take this out now. So it is my humble request to the government of Manipur. We have been requesting the government of Manipur since last time, more than 5-10 times we have requested the government. So please, this is my humble request to our Honorable CM and his newly elected cabinet ministers and the DC of Kangkokpi to do something so that this the road which is cut off from the rest of Manipur will be reopened again. Thank you. Sumang Lila haibasi education amade media gi sharuk amani Sumang Lila na miyam da kanaraba phajaba wakhalon kaya piri Sumang Lila khara sanajabada ayaba pibiyu wapam ase ngase Manipur State Sumang Lila Council ge sanglen da pangthokiba paugi mifam amada mahiroi lop taruki mafamda M Purnimasi leima President Manipur State Sumang Lila Council na appeal tawkhibani Mahakna haiki pandemic na matang kuina lila sanarudraba matung handak lila sanaba chatuna artist sing amuk harau minok tamduna hingbagi lambida khong thangjilakli
Lakadoriba class 10, 11 amadi 12 exam gi yenglaga harau kumai sing tingbada sumang lela di konsin bigano. School gi syllabus da sumang lela hatuna haugalak liba mahiroi sing da art form asigi masak taktuna kunai asigi chanabisu taklibani. Sumang lela haibasi pung ani khaki matamni haina mahangna haiki. Dudi sahi ani hena akogi pandemic na maram morakanda sumang lela san chatlaktaba asina maram morga artisting se atkimatik awaba mayoknaba adu hojik lila se khara chatpa hore yaksang manungi amadi kanogi pandemic sina khara komtharapagam atung ina adu koi sumang lila haiba sidi harau ko mai hoina lobi badal tang ai lan gatra haina ai thamjaningi maram di mas di part of the education part of the media sumaina masi harau ko mai hoina lobi ganu anna koi lila se parikha tawdingai amadi center manakta anak padan ila sanajaroi anna koi lila sisu yam sangna sanak jaga badaba nate no pung ani khaktani lila mana stage sanaga doi basi masidang di koi satra isa singna harau kumai thingi haidana harak pasida koi lila kangbu sijam na nuai ta bawa awaba nangjare. Nagaland based Toba Southern Agami Public Organization Sapo Amadi Masiga Saminaba Agami CSO Group Karana Manipur gi Senapati District ki Maugda Ladiba Nagaland ga Tainari ba Lamsing da Ladiba Security Outpost Lokto O Amadi Sengat Sagiliba Sing Sido O Haiduna Dabi Tauriba Ase Maram Sade Masida Manipur Lengak Naso Karigomba Kongpam Amata Hantopa Yaroi Haina Federal Student Organization Kanglai Park Peksok na Thatorok Pacherol Amana Haidi Cherol aduna makataraduna hojek ban chathariba sengi mathakta Manipur Sarkar amadi Nagaland Sarkar na matik saba thabak lokhat kadabani haidi. Headquarters 22 Sector Assam Rifles ke None Battalion Assam Rifles amadi Inspector General Assam Rifles is na Sinduna None District ke Manung Chanalaiba Awang Kholuwan da angang singi oiba painting competition ama pangtokre. Thauram ase company operating base cop Awang Khulna naha oiba sengi artistic creativity bu yokhat naba thorang toba angang singna achumba career semgat naba amasung lalhaulukta mai onsin danaba pandam amada pangthokibani thoram aduge saruk ama oina satra singa wari watai sanabaga loinana Indian Army amadi Assam Rifles ke pa phazaraba puari ge matang da so khangan ke punna angang chamga shubna tarukna painting competition aduda thawayangna saruk yaki amasung tungda competition aduge manasu yentoke Paugi marakthana ten break amatang losari. Karigumba dom yumda laiba anaba singi hida kappa dressing tauba blood sample loba rice tube hapa catheterization hapa enema tobinaba experience lairaba nurse amati doctor thibada awaba thengnabirabadi wabiraganu Medland Home Nursing Care Service Manipurna pungkun mari chukna adom yumda latuna hida kappa injection piba dressing tauba feeding tube hapa catheter hapa amadi makhal kya ge anaba sing experience lairaba doctor amadi nursing tuna mating pangzari akupa marol gi damak Medland gi helpline number 9205987988 amukasu 9205987988 ta call tawna tanabiu natraga Google Play Store gi Medland app download tawduna booking tawi Break matung da mayam butaram nausari makata pa pau pizari aphawa khunai ama semna ba hona bada masamawo phaba tinjang kaijang daba miyoi sengat pa mathau tai wakhalon asigi makhada lengangna sangsilliba war on drugs ki matangda aranba tabaya daba wai khara thamlubagi matangda sengdok warol piba paugi mifam ama ngasi moirang da pangthokre mifam aduda moirang kumam laikai dege arun kumamna Manipur update news da drugs ki matangda lengangna tauriba thabakpo Thawoidana ngangba karemna ba wapam sing hairubabu lankre khantha hogdabadagi haikibani tungda amuk hanna tawjararoi haina laibak miyamda paugi khuthangda sengdoksari haina phongdokhe arun kumangna drug tagi lapna laiba apaba khunai ama oina leinaba khonasi haina su phongdokhe laifamna kumam lekai moirang andak Manipur Sarkarna chathajaroliba war on drugs ta ki matangda ahangna karem pathaina ba wahai kara phongdok charure
ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯟꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯖꯔꯔꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯟꯖꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯑꯄꯪꯕ ꯅꯆꯥ ꯅꯅꯥꯎꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ War against drugs ta achauba thodang lauragani haina wangkai kendrage MLA Thangjam Arun Kumar na phongdokre wafam asi ngasi Hatagola Pati ge ward number 22 da laiba polling mangana mahaku taramna opagi thoramda Arun Kumar na phongdokhibani thoram adu Golapati mayai lekai community hall da pangthoki amadi polling manga asigi miyoi kayana saruk yaki thoram adu da makha taraduna Arun Kumar na haike mangonda vote piba pidaba thidana matam pumbada miyamgi thong launa hangduna leide Miyangi hak matpa yaba thabak amata tauroi haike Hatagola Patida natana wangkai kendra asida drainage system fail oriba asisu yangsingani haike mahakna makata na hai matam pumbada prajaga loinana chatuna miyangi seba togani amadi assembly session da khwaidagi maru oiba wafam puthokuna khanagani haike supporters thado kanda thabo ke to hoi system lu to jero thabo to jini mamanga lekai tu lei ba halam singa lekai tu lei ho to ki saksan gi plus ai le je supporters singa jebi chongri singa tana bina ga phabi na ga thado system ni na mo de thabo ka ke chakani thabo pa thum thum pa ke char phakanga kal ma thabo na ka ke pa ji priority oi thabo su kani no ai lu ko yin si ya na no na say example in the Golapati the party will see Tamil Visi Novera, Natrana drainage Novera, Natrana the Visi Novera, Natrana community home Novera, high changes at Canada. But the moment that holding a Mugina, step by step, he had the work and sitting at the Chawi, upon the Su, Mago priority for Togo, my own lake, the Magi Magi between the priority to Yelanda, the Penthouse of Vina, a going systems that of the game. Kasar Asamgi Madutilagi rape case da Miyam Puna Iho Sagalamba Amadi Mateng Pangnamba Singh na Kota Tengnaba Matamda CSO Amadi Mioi Kaktamak Laktuna Kongjang Sangsinba Ubada Ekoina Lingjel Manadabagi Mami Taba Ure Achumba Wayal Panglaroidra Haibagi Mibai Lady Haina Justice Demand Committee for Madutila Rape Victim Game Maikadagi Fongdorakli Hiramasigi Matang the Justice Demand Committee for Madutila Rape Victim Executive Member Dr. Memsato na haike madudi organization mayam pullaga icheni inauni khanduna matam aduda thawai haksang yaukiba sing ado hainingai leitana thagachari thaudok asi ahanba thokpa matamda miyam hupna maidai amata oibagi wakhalon da tawdaba yade haiduna khongjang sangsilambani adubo noma nomagi case asi chatharakpada oirakliba phibam asi yamna nungaitaba amadi thamoi shokpa oire Court Hibasi Miam Hena Kanglibani, Miamna, Ahanbada, Upiramba support Adu, Nasidi Kangbangamle. Court ki hearing Asida Lagliba as a victim family Amadi CSO Ama Ani Natana Saru Yabalete. Aigi Inau Amada Toliba Taldok as a Atopa Inau Amada Toloi Hibalete. Karigumba Nupada Natraga Nupi Amada Topa Taldok Amada, Miam Hupna Letragadi, Kanana Lepigani. Maitay nupi ama oina haijari miyam puna amata oina lepio amata oibagi wakalonda inaw asigi damak lepio haina miyamda haijari haina mahangna phongdokle inaw amada thugle inaw sigi sina mama uribani aduga loinana ini sina inaw duna halakpa matamda yamna thamoi sokpa paudumdo tamo matungda ini singna ima singna support tawbiba ini amasing imani Hojik oiriba problem haibasi ahan matamda issue incident se oira matungda CSO mayamna organization mayamna pullaga akoigi ichani inauni icheni haibigi tawidaba help tawdaba yade hana mayam puna mayam hagana chongdokirame I thank you everyone for that tawigumaso
hojik nongmagi kesina chathara matung da oirakliba film si yamna nungaitaba thamoi sokpa jamna frustration da chatpagi type ta oide family gi oina di kai gino haidi ahan bada thodu su thokko matamda mayam puna ma akhoi mitai ama to bagi wakhanda mayam puna ma help to da yade financially or targa su mentally or targa su tawramni but ngasi nongma chathara riba case ki matungda court haibasidi mayamna su khangi dune date amai matungda date amai matungda date ama mayamna ahan bada utpiramba support to ngasi akoi phangba ngamde Medical Society Rims na Sinduna Meshokon 2022 gi thoram ngasi pangthokre tarani thoi shuba annual conference of Medical Society Rims ki thoram ga mari lainana digital healthcare haiba hiramda ngasi Rims ki Jubilee Hall da pangthokhiba thoram aduda Rims ki director A Shanta Sharma medical superintendent Professor N Sandeep Singh na maru eba myoi sing oina saru yakhe sahi kudinge Rims ta Meshokon conference ase pangthokna lakle Conference ase medical profession da laiba singe oiba conference ni ngasege Meshokon 2022 ase digital healthcare haiba hiramda pangthokpani digital healthcare asina doctor khangnatana patient kaya dasu yamna kanaba pire haina director A Shantana phongdoke mahakna makhatana haike conference asida Delhi dagi amadi All India Institute of Medical Science Delhi dagi doctor kaya laktuna saru yari digital healthcare na atopa laina kaya lakpada karamna layengani haibage research tawada su sauna kanaba piragani haina so mahangna phongdoke conference ne aduga hande kishna digital healthcare yang kane je digital healthcare se yang kanaba phangame ni kari no covid ki matam da yam sizina kare ko telemedicine le gi hobre aduna hande ki conference is a mapandagi doctor se amna lai delhi degi all india institute lai degi apoi doctor ne amse interaction tawraga sina apoi the professional de amna kanaba ngangan adega siregi discussion tawra pasina patient ke ada kyam kanhan degi habi majam adega research apoi research comment to gade natraga tungi ato palaina solo ko me ando sigi kanan do phame khale aduna I just want to congratulate the Medical Society of the Rims conducting this physically. Last year we conducted as because of COVID, most of them we conduct in online, in virtual mode, and this time we are able to conduct with physically. That is encouraging for all of us, and we are very happy. And I just want to wish all the success to the organizer also, particularly Dr. Keita. Gem Public School Paurabida ngase COVID vaccination gi thoram ama pangthokre Imphal East District ki CMO Dr. L Indira gi meeting makhada pangthokiba thoram aduda maru oina class 8 9 amasung 10 gi chahi tarani doi shuraba mahiroi singda vaccine kaukhe mahiroi singda Dr. Kajal Kumar na luchingba team amana first dose amadi second dose kaukhe CMO Imphal East District ki makhada lakhiba Frontline Warriors Singda Gem Public School Paurabi ki Principal Wahingbam Janmen Joy Maitena N95 face marks piduna pongnim thawatke Paugi marak thana ten ba break amatanggal lojari Karigumba dom yumda laiba anaba singi hidakapa dressing tauba blood sample loba rice tube hapa catheterization hapa enema tobinaba experience lairaba nurse amati doctor thibada awaba thengnabirabadi wabiraganu Medlane Home Nursing Care Service Manipurna pungkun mari chukna adom yumda latuna hidakapa injection piba dressing tauba feeding tube hapa catheter hapa amadi makhal kya ge anaba sing experience lairaba doctor amadi nursing tuna mating pangzari akupa marol gi damak Medlane gi helpline number 9205987988 amukasu 9205987988 ta call toguna tanabiu natraga Google Play Store dagi Medlane app download toguna booking tawi Break matung da mayam botaram na usare makata pa pau pizare ngasi Jerebam district ke Baupara da laiba Bharatiya Janata Party BJP ke office da Paumi Singa unaba amada Jerebam BJP Mandal Mahila Morcha ke president A Aruna Devina Mars thagi tang taramathoi ke ayuke pong
निपान मिनी कुंट्रा ताबा अदुवाइदा बीजेपी इम्फाल वेस्ट माइनॉरिटी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट ओरेबा सादम हुसैन के मयुमदा जेडीयू के वर्कर्स सिंगना चंगलक्तुना मागी अपोपा ममा मपा अमदे मागे मसावाई संगदबे नुपी यावना फू चैखिबदा नतना सादम मसामक पुसु हातकनी हाइना किहलंबा थौदोक्ता जेनबा मियोय सिंग ngasi phawba phabidriba ase kari maramgino haina hangkhre Muhammad Ali Ahmad Chahi Nifu Manga Apopa Muhammad Iskandar Ali Muhammad Hilal Ahmad Chahi Kuntra Manga Apopa Muhammad Iskandar Ali Amadi Muhammad Jamrul Ahmad Chahi Kunnipan Apopa Muhammad Majamil Ali Haidiba Miyoy Ahum Ase Phabinaba Jirebam District SP da Phawba Haijakiba Laikre Jiribangi SP Nasu Numit Mangani ke Manungda Fagani Karigumba Numit Mangani Asige Manungda Faba Ngamdragana Wanted Lautopa Natraga January Bamiyoy Ahum Asige Imungi Miyoy Ama Oiraso Fagat Kani Haina Tazaba Pirakabasu Laikre Piriba Matam Ase Henduk Lava Fauba January Bamiyoy Ahum Ase Ngasi Fauba Faba Ngamdre Maramasina Manipur ki Chief Minister N Biren BJP Manipur Pradesh ke President S Sarda Devi Jiribam District ke Deputy Commissioner W Malengan Bachinglai Amade Jiribam District ke Superintendent of Police Khetramayum Ravi Kumar Singh da Memorandum Amaso Ngase Pisilagani Maramaduna Manipur ki CM Nasu Haidiba Miyoy Ahum Ase Phabinaba Haijare Haina Paumi Singha Unabada Aruna Devi Namakhatana Fongdoke Paumi Singha Unaba Aduda Jiribam BJP Mandal Mahila Morcha ke General Secretary Moirang Them Malengan Bin Devi Amadi Jiribam Mandal Mahila Morcha ke General Secretary Y Ranjita Devi Chu Sarugyake Vice President Saddam Hussein ki mayumda changlaga magi imung manung family magi masawai sangdabi nupi mama mapa kuna mapupuraga Saddam masa maksu hatani hadana ihalamba sigumba mise tarikino hojipokta phabidriba aduga akoigi BJP da chiliba mayamse asise asigumba se thoktanaba akoi SP da su akoi hanjanandana hairiba mise kalpitsing se phabinaba su akoi haijagrabani Polio laina mapung phana muthatnaba Health Department na lokhalakpa numit humnigi oiba polio hidak pithakpagi ngase aroiba numita Bisnupur district ke mafam kayada makatana koina satuna hidak pithakre District Asiki Manungda Laiba Health and Wellness Center Tinungai ki ward number 6, 8 amadi 9 da asa amadi Anganwadi worker female health worker singna yum da satuna hidak pithake Center Asiki Makada Laiba Ningthaukhong Kha Kuno ward number 4 Maning Laikai dasu polio pithake Health and Wellness Center Fuvalagi ward number 2 amadi 4 dasu angang singda polio hidak pithake Khekman Gram Panchayat Ward number 4/6 amadi 4/11 ani samnanggadawriba thong sabada say nabalai thong sabai yaroi haina kanagumba miyoi kharana atamnana athingba pirakpa lai haina haukiba March ki tang kun mari amadi kun mangada local TV channel sing amadi local newspaper sing da yaurakhiba asi thong ge akoibada laiba club association amadi maira paibi singna thong asi sabada chayanaba laite haina mari lainaba department amadi Manipur miyamda sengdorakli Masiga Mari Lainana Ngarang Numit Yungba Matong Pung Amataba Matamda Khekman Ward number 4/6 Ward number Ge Yumda Khekman Gram Panchayat Ki Ward number 4/4 4/5 4/6 Amadi 4/11 Gi Ward member Singh Ward Mari Asida Laiba Club Maira Paibi Amadi Praja Singhi Oiba Mipama Mapangthoke Thong Sariba Mapam Asi Khekman RCC Bridge Amadi Laisang Kem RCC Bridge Anige Middle Point Oibaga Loinana Thong Asi Matam Kayagi Mamangdagi Praja Singna Mari Lainaba Department Singda Sabinaba Demand Tawduna Lakpani Amasung Prajagi Awaba Ubiduna Thong Sabirakpagidamag Mari Lainaba Kudingmakpo Ward Mari Sige Praja Singna Thagatpa Phongdoksari Haire Thong Asi Nongjotha Laktringai Mamangda Saba Loinabaso Mari Lainaba Department da Appeal Tawbaga Loinana Kanagumba Miyoy Amatana Thong Asi Sabada Ayat Apan Piraktanabaso Mipam Aduna Appeal Tawke Karibumba Masigi Mayokta Karigumba Ayat Apan Piraklabat Arbade Apa Bhatagi Daita Masa Masana Pujagatapani Hairi
Tha asigi kuntrage ayu pung taramathoi Imphal Head Post Office ke Anisuba Floor da leiba Manipur Division Imphal ge Director Postal Services ke Officer Divisional Level da Dag Adala pangthoklagani haina Superintendent of Post Office Manipur Imphal ge maikei dagi thadorakwa cherol mana haidi Dag Adalat asida Postal Service ka mari lainaba sing khanagani haidi Aroibada maruiba pau amohna Manipur gi anoba lengak asige numit Germany gi manungda tawgadaba action plan ama ngasi Chief Minister gi Bangloda Manipur gi Chief Minister and Biren Alons tawkre Imphal West ki manung channel laiba changangai maning laikai da nupa amana ma ki nupi amasung macha ani thangna thinbada macha ani mak laikidre masa thangna lenduna sijakre Amadi lagliba March ki tang kun nipan amadi kun mapanda Bharat pumada kauriba Bank General Strike Manipur da su sathanaba sem sabaloire Imphal Urban Cooperative Bank Limited ta dharna amadi meeting na sing basu pangthokani haidi Ngasigi oina poni TV na sandok saba Manipuri Paulo Sinjare mieng tabri basengbo amukhana kurumjare